Kuri iki cyumweru tariki ya 21 Nzeri 2025 nibwo hafunguwe ku mugaragaro shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 iri kubera mu Rwanda kuva uyu munsi kugeza ku itariki ya 28 Nzeri 2025. Ni nyuma y'amezi 7 hasojwe Tour du Rwanda 2025. Abakunzi b'umukino w'amagare bakaba bari bongeye kubona ibirori by'umwihariko kuri Kigali Convention Center. Ku nshuro ya mbere abakinnyi bo mu bihugu 38 bya Afurika nibo byitezwe ko bazagaragara muri shampiyona y'isi y'amagare. Abakinnyi bo kuri uyu mugabane boroherejwe mu kwitabira irushanwa kuko ari ubwa mbere ribereye iwabo. U Rwanda nk'igihugu cyakiriye ruzahagararirwa n'abakinnyi bagera kuri 23 mu masiganwa agera kuri 13. Bwa mbere u Rwanda rukinira irushanwa hari mu mwaka wa 2014 aho rwahagarariwe n'abakinnyi batatu. Mu gihe muri 2024 u Rwanda rutagize ikipe y'abagabo abo bita men elite mu rurimi rw'icyongereza muri shampiyona y'isi. Kuri iyi nshuro ruzaba rufite abakinnyi batandatu muri peloton y'isiganwa ryo ku munsi wa nyuma ku itariki ya 28 Nzeri 2025. Kuva muri 2023 impuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi UCI yashyizeho uburyo bwemerera bamwe mu bakinnyi b'impunzi kwitabira shampiyona y'isi. Mu isiganwa ry'abagabo riri kuba harimo Weis Ahmad Badreddin wahagurutse ari umukinnyi wa karindwi. Umunyarwanda Nsengiyumva Shem wahagurutse mbere y'abandi yaje gusoza ibirometero bigera kuri 40.6 akoresheje iminota 56 n'amasegonda 41. Nimero ya mbere ku isi mu mukino w'amagare umunyaslovenia Tadej Pogacar yahagurutse muri BK Arena yerekeza kuri Kigali Convention Center ku ntera y'ibirometero 40.6. Niwe watwaye shampiyona y'isi ya 2024 mu isiganwa ryo mu muhanda. Hafi aho ariko hari umubirigi Remco Evenepoel uyu watwaye irisiganwa mu nshuro ebyiri ziheruka ndetse nawe yari mu bitezwe kuri Kigali Convention Center. Umubirigi Remco Evenepoel watwaye ITT ya shampiyona y'isi muri 2023 na 2024 yatangiye urugendo rwo kuyitwara ku nshuro ya gatatu yikurikiranya ndetse akaba yabikorera i Kigali. Remco niwe mukinnyi wa nyuma wasohotse muri BK Arena kuri iki cyumweru akurikiye Tadej Pogacar. Umubirigi Remco Evenepoel watwaye ITT ya shampiyona y'isi muri 2023 na 2024 niwe mukinnyi wa nyuma wasohotse muri BK Arena kuri iki cyumweru. Nsengiyumva Shem wahagurutse mbere y'abandi bakinnyi bose mu bagabo yabaye wa 25 aho yasizwe iminota 6 n'amasegonda 55 na Remco wabaye wa mbere. Ni mu gihe Mugisha Moise we yabaye wa 31 aho yasizwe iminota 8 n'amasegonda 58. Abakinnyi bagera kuri 54 nibo bakinnye isiganwa rya ITT mu bagabo. Wa nyuma aba umunyasudani y'Epfo Edward Jalal wasizwe iminota 43 n'amasegonda 18. Tadej Pogacar waruhanzwe amaso niba i Kigali ariho ashobora guhindurira ibintu muri ITT yabaye wa kane nyuma yo gukoresha iminota 52 ku ntera y'ibirometero 40.6 arushwa iminota 2 n'amasegonda 37 na Remco Evenepoel wabaye wa mbere. Umunya-Australia Jay Vine yabaye wa kabiri aho yakoresheje iminota 51 naho wa gatatu abo umubirigi Ian van Wilder wakoresheje iminota 52 n'amasegonda 22. Pogacar usanzwe ari nimero ya mbere ku isi azongera gukina ku cyumweru tariki ya 28 Nzeri 2025 mu isiganwa ryo mu muhanda rizaba rifite intera y'ibirometero 267.5. Shampiyona y'isi y'amagare iri kubera i Kigali izakomeza ku wa mbere tariki ya 22 Nzeri 2025. Abakinnyi b'abahungu n'abakobwa batarengeje imyaka 23 basiganwe n'igihe ari byo bita ITT. Abahungu batarengeje imyaka 23 bazakina intera y'ibirometero 31.2 guhera saa 7:35 ku isaha y'i Kigali mu Rwanda. U Rwanda ruzaba ruhagarariwe na Tuyizere Etienne na Niyonkuru Samuel, naho abakobwa batarengeje imyaka 23 bo bazakina intera y'ibirometero 22.6. Abanyarwandakazi bazakinira isiganwa ni Nyirarukundo Claudette ndetse na Mwamikazi Jazila guhera ku isaha y'isa 4:30 ku isaha y'i Kigali mu Rwanda. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.